بله تماشاوانن هجا نها ام پارێزگەها ماردین لە ناوچەیە ئارتوقی لە گوندەی گرهەڕینن بڕاستی گرهەڕین bi navê xwe Tirkî Ortaköy ji bo got meriv jê re bêgund şahit lazim çünkü bi qasî navçeyekê mezin nüfusa wê teqrîben 15-16 hezar tev yê got nû hatiye gund bi cih bûyê belkî zêdeyî 15 hezarayî jî bi qasî navçeyekê yê kesekî xwedîtî nekiriye li gund nebûyî navçe beriya 2014 girherîn belde bû yani bajarok bû şaredariya wê hebû bes şaredarê guhatinê li gor agahiyê gundiya danime heta niha xizmetek berbiçav li gund nekirine ji ber wê jî dîgel bi qasî navçeyekê mezin e heta niha gund mayî û nebûye navçe nebûye qeza em hêvî dikin got nûner û nûnerê hikûmet û dewletê dengê girherîn hes bikin û wekî got girherîn ciyê heq kiriye got bi qezaya jî xizmetnî hê qedir bilindtir li gund bikin. Gundekî dîrokî bi rastî dîroka wê xwe dispêre Asûriya yani serdema Asûriya de gund hatiye avakirin paşê li gor rîwayetê tarîxê dibêje dewleta Hûrî ya Metînan bajarê gundê girherîn jê re paytextî kiriye yani belkî serdemekê bajar bû paşê dibe demek dirêj ji dewleta Hûrî ya Metînan re paytextî kiriye paşê lehî hatiye bajar re gundek hat wê serdemê de bijarkê leğû bûye ketiye binê axê bes di pêra gund dîsa ava bûye gundekî ji erdnîgariya wê jî ji hêlek wê stratejîk heye çünkü hem nêzî bajarê Mardîn e parêzgeha Mêrdîn navbêna wê girherîn 10 kilometre ye ji Hêladê de navbêna wê û navçeya Qiziltepe 25 kilometre ye ser riya Nisêbîn e navçeya Nisêbîn e riya navçeya Nisêbîn di nav gund re derbas dibe ji wê hêlê de yani hêlek wê stratejîk jî heye hêlek wê çiya ye nêzî çiyê ye hêlek wê jî berî ye bu hêla xwe jî bi rastî rewşa gund zêdetir kiriye gund hema dikarin bibêjin nüfusa gund bi carekê erebin di herêma me de yani di herêma di navçeya Mêrdîn û Qiziltepe'de nêzî 15-20 gundê ereba hene divê herêmê de ji wan re dibêjin tat yani ew ê got erebin wê dixwazin îfade bikin girherîn jî gundekî jiya ereba yê herî mezin e ew Salax jî hema bi qasî wê mezin e gundekî bi zimanê erebî diaxivin bes Kurdî jî zanin yani ehlê gund hema hemû bi qasî me belkî bi Kurdî zanin û heta hinek ji me pirtir bi Kurdî zanin gund yê got rewşa gund zêde kiriye girê gund e niha li ser girin girekî mezin heye li gund girekî dîrokî ye girekî hem hawîrdora wê gelek firê ye niha em li ser girin li ser gir beriya navçeya Qiziltepe çiyayê Mardîn hemû jê xuya dikin ev jî xweşiyek cuda daye gund li gund nêzî 18-20 ezbeta heye di gund tu pirsgirêk tune ne gundekî ji hêla olî de jî li pêş e oldariya wê di mizgeftê wê de xuya dike hema bi qasî navçeyekê mizgeft li gundê girherînê heye ev jî hêla wê oldarî got li pêş e di berçava bi rastî jî gundekî ji hêla olî de li îbadetê xwe li emr û nehiyê xwe yê got xweda li ser wan ferz kiriye miqateyê dikin gundekî xweş e çûn û hatina wê gelek rihet e yani ji gelek gunda ji gelek bajara rê dişin û tê ser gund ji wê hêlê jî ji hêla çûn û hatinê de gundekî bi rastî jî gelekî xweş e debra gund me ji gundiya pirsî li ser zirîatê ye bes ji ber got nüfusa gund zêde ye û erdê gund jî têra nüfusê nake hêbêtir li ser
چونو هاتنا عراقیه اهل گوند پریوان شفرن شفریه دکن وسایت خود دشن عراقی دبرا خو بوی شکلی دکن گوند گوچ جدایه یعنی اگر یه گوند گوچی Anadolu nekir ba belki nüfusa gund ana dukat ba goç jidaya gund jwe hele de nuha gundaki şirine brasti dereme de hem gundaki mezine derema merdine de hem ji gundaki şerine ilo hem ji binama bisedama برنامه عشیرن ما هم هاتون گند لندر گند دو عشیره دریه خجمره وکر شخوا همو دری وکرینه الحمدلله معزوبان مل هفیامه امی بوان را برنامه خوا ساز بکن گندگر حرین وکی هون دبینن بلا بویه یعنی لبریه بلا بویه جیوی رکی راسته yani tu çiya u naval u kaşte tunun gundaki raki raste bes helavi çiya xod spere çiye yani helavi çiya hama 4 kilometre çiya ya xod spere çiye ji yani hem çiyaya hem bariye evji hem ji klima gund u hem ji erdnigariya ve rewşawe jwe helede zede kiriye de hereme de ji gundaki diyara همو خلقی هرم دناسن و تکیلیا همو خلقی به گنده گر حرینه را هیا نها در حق گنده ام دکارن او قاسی ببیجن گنده لگور روایت تاریخی دبیجه مزگفتک پر دیروکی هبو د سردما ارتوقیا د مزگفتا قزل تپه یا قوسر مزگفتاوی یا جامعه گوره مزگفتا گوره لگر حرینجی ارتوقیا مزگفتک وکی یا قوسری گوره یک مزن آوا کربون بس بدرجه تاریخی او مزگفت یا خراب بویه یا جی یعنی بنعرد بویه چونکی دبیجه دیدمکی ده نخوشیه کاتیه گوند و خلقی گوند همو مرنه پاشه او چاو گوند دیسا مزن بو پاشه بن آخ بویه نها جی گوندی دبیجن دکولانا ده گلک او اثری گوبری هبون اساسی مالا درد کهوه تنور درد کهون کلانا ده جیانک گو خلقک لور دیجینی جیانوان دیار بدوان کلانا ده بس گوند دیسا آوا بویا نهاجی گوندکی هرمهی مزنه خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربا صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام با و لسر آلو اصحاب و احباب ویتوان با حتی رجا قیامته تماشاوان عزیز ایرو ام لگنده گر حرین گندکی بنافچه ارتوقی و گرداییه ایرو ام لگنده گر حرینن بریا از درباسی ناوروکا برنامه خو ببم و معزوبان خو و بدما داناسین وکی عادت و هر جاری وکی هر برنامه اون حزکن ام برنامه خو به هلبسته که بشارک عالم کیمیایی در واسپوی و بوینا برنامه بکم ایروژی از خوازم به هلبستک مولانا خالد شهرزوری و بوینا برنامه بکم پاشه از معزوبان خواه و بدم داناس کرم مولانا خالد دیوانک بکردی نویساندیه کاموران بدرخان جوی دیواناوی هلبستک د پرتوکا خود دایه چاپ کرن اف هلبستا گونها از پیشکش و بکم جی دیوانا ج پرتوکا بدرخان
کاموران بدرخان یا گوت پرتوگا خود نویساندیه از پیشکشی بکم چه تدبیر ای مسلمانان کی من خود را نمیدانم نترسم یهودیان نه گبره و نه مسلمانم نه بریم نه بحریم نه شرقیم نه غربیم نه از ارکان تبهیم نه از افلاک گردانم نه ازم نه از هندم نه بلغار و نه ماچینم نه از ملک عراقم نه از خلق خرستانم نه ازم نه از آنم نه از بامه نه از خاکم نه از آتش نه از دنیا نه از عقبا نه از فردوس رضوانم نیشانم به نیشان باشد مکانم لا مکان باشد نه تن باشد نه جان باشد نه من از جانی جانانم نه بابامه نه دادامه نه عمامه نه خالامه لسر وجه چرایامه دکن ایرو د افغانم جبو وی هلوستا مولانا خالد یا هرگبار امجی دبیجن روحیوی صد جاری روحی جنتا فردوس ده بجنه راستی تماشاوان نجا هی ما هلبستا مولانا خالد خوند در حقیوی ده چند کلمه کرد از خوازم پیشکشی و بکم مولانا خالد سالان 1773 ده لگنده قره داغا گریدای بجافه و هاتیه دنه و سالان 1826 ده لشامه لتاغا صالحیه جنخوشیه طاعون وفات کریه مولانا خالد شهرزوری یه کردی مرشدکی کامل عاملکی عامل شیخ دویمین طریقه نقشیبندیه گلک مریدوی لباجار شهرزوری لسلیمانیه لعراقی لإیرانی لهندستانی لپاکستانی و همه لهمو دری دنیای مریدوی هنه یه تاخا خالدی نقشبندی و گریداییه لگور تخمینا ایروژی دبیجن نزی 5 میلیون مریدوی همو دنیای هیه جبر و ناسناوی دیا الدین yani ruhnaya din nasnavi düyemin jî Kutbul Arifin yani mezin zanayana li herêma Kurda bi şahê Neqşebendî tê navkirin em jî dibêjin cîwî bihişt bi mekanê wî cennet bi. Temaşevanên hêja mego îro em li parêzgeha Mêrdîn li navçeya Artûqî li gundê Girherînin îro mazûbanê me Hacı Xıdır Ata Özcan'ı Hacı Xıdır Ata Özcan Jimala Ali Biro go bi navê xwe meşhûr Jimala Ali İbrahim'e bi aslê xwe deriyê xwe ji mervega kir, deriyê dilê xwe ji merve kir, niha mazûbantiya me dike em ê ji ber ku ew mêvanê bernameyê em jî mêvanê wî ne em hecî hûn bi xêr hatine programa me. Xwedê ji we razî hûn jî bi xêr hatine cemaetin xwedê ji we razî be. Mala we ava be ji bo programa ava eşîlên me we deriyê xwe vekir, we deriyê mala xwe ji me re vekir em jî li ser navê nûner û xebatkarê televizyona rehber em pîrozbahiyê xwe pêşkêşî we dikin, xwedê ji we razî be. Hema hecî hûn hez dikin em ê ji we dest pê bikin, hûn karin xwe bidin naskirin, navê we, yê bavê we, soyadiyê we, mala we çend kesin bi işkerema xwe re xwe bidin naskirin, kerem bikin. Navê me Hacı Xıdır Ata Özcan'ı, bavê me Ali Biroyî, Ali Layê Biroyî, ji me dibêjin mala Birol Ehmed. Belê. Eşîra me
ام شار بابن أما ورن عشيرة أقول هون كان برانه عمو حجي يعني إيش جي علي بروماني يعني برايوه هون كان حبن علي برو يك ماي بلي يعني توري نما بلكي بينجي حبانا بلي وش حسن جدو ماني بلي أما ورن وياجي إن شاء الله عمو حجي تحصيلاوه شي بري قرشي مكتب دونما تنابو دوختي ودي لا إلكو خلجي تنابو مخانت بطالك حتى شارا وخان وبچما وبطالكر بعقلي حشي يعني كاري مالي هبو ياجي والله جبرشي او شاغ قرشي انسان قالك ندخندن يعني جبرشي جبرشينه يعني هون دخبتي خورتي مالي هم بون جبو خباتي عمو حجي شنو بغيتي كي بريبتي مش بريبت جود 6 سال اي شيخ اجود وبشتيوان 6 سال امان ما تنفر اشوم دلي سي مامان حجدة دولما قنمج مرشاند جم حج رشيد بلي وبتعب وسيفلي وبرشبون وانام على خدي حزار جراوا امس خيرا خدي ده يعني وقتها شوم بغيديكي ومكتب تركر ناوي برشينا مشو يعني وش هاي مكتب مجبوري وتركر ولا ومباشي شوم انا بغيدي فيش تمات المكتب مكتب ما بوشا بلي عمو حجي هون لفر شيبون يا هون جيني دي شيبون ولادتا يعني الولادة demek هون زود جفرن peki günde o gır harin gündeki mezin brasti yani inşallah tamaşavane meji nuha ve yani او در حقی günde agahi gom peşkeş bükün ve lebi farajın yani ama bخواسی qaza ki tahqiq günde hon karın habaki yani günde xobidin nas kirin gır harin ديما برخوشي برباشي مش غريبة حاجدك بله واتفاق مع ما قلت برباشي mezin ji günde ve 1500 زيدهي 1500 mal heyi nüfusa ve takriben çuhası والله دوازدهش قدير yani bazda ji belki heba o rakamı resmi ben duazda ama bخواسی qaza ki hatta jina qaza betirin mesela mahserti 5000 nüfusa ve arışmil 17000 yani çıkavi ne bu qaza ve doz nekir yaş be xoditi ne bu بخديتي yani hun mesela ev rispiye gund aşir ama ana var naviyan jawab persin mesela hun var cemha u doz bikin و مختاری گوند بری بلده جی بو یعنی باجارو هم بیشن یعنی هم تخوازن گونده ما بف قضا ورن کشفی جی بنرن بقاسی قضا که یگر حرین یعنی وحیان ها اتفاق کوری نکر جی بو بف قضا چونکی تدی بف قضا avantaj قضا بونه هنه یعنی و عرضه ور بقیمت بون و امکانی کارچه بوه خورد نمادرن آنادوله شغل گونده خوی امکانی وانی کارچه بوه قديما كانت بالفقير بله قديما شد مال هوقاس عردوان دبرا خب çitkin ama hacıvane الشغل şor ameliyatı etkin yani bele çend kilometre nabenavi merdin takriben تقريبا ده nabenavi Kızıltepe cezbem hama hakkı neziktir merdin مردين نزكترم باغلي مردين معلاقي مردين bele şu nave Türkiye Ortaköy yerdi ben o Gırharin Arı ana bunu mahal jberge او تدي بشتي مردين بو باجاره مزن يعني büyük şehir او بلدتي كت چند dönema belde ama hac yani belediye سي دونا ama hacı ve go peşime ji Irak'ı ji Musul hati ve go kabilama şu anda ben Saadi lur hin ji kabila ve وتكليه وبهذا هي اي والله تشتي قالوا بابي مثلا بابو بابي وجورنا قوم مريم فلان كسر مرقوتنا اصلي ما مسادينا هنك قال كما بريوي انها بري انها بتنسال المسل يبو امنا ما حفدو دبين ما حفدو ونداك بري قال كيوا بري قال كما
يعني هون جينا شون او جينا نعني ما بيشتي هنك جرش ملي بري دادي وك كروان دچون داتن جمر قوتن ام نشون بابي ما بلكي او زاني بجمر نقوتي هون هيك شون وبرسيل لا والله من برسي اما حاجي هون شون هون جينا شون ايه هرم ببرسن بركي هم بسرفبن يعني سعدي اي والله نزانم كي جوان ماي ازانم نعني كالك بري ما قش الويدر بون ايش ويدر جار حريني رابون رفيان شو الويدر جار غادي اجا الدنيا نزانم لما حب برال بلا كسناف يعني حبكي خوي صار بوي صار بوي والله صار في شراس اجا هنك مرفي مجي الويران شارين بلي وجا مش هبدو بلا بون هون واناتك اللي وهني ويران فيدري ام هبدو دبينن يعني اوي ويران شار او جي جقر حرين شون او جي موسلي هذا دوري حريق جوان شو قندكي خدي بونو حيان دستيان جابو شنو ويران شاير ليش موجود اما حجي يعني باف بيديوا ندقوش بو شمات تدي هناك جبو جمنايه هناك فقيري دهاتن هناك سبب ني ذهبون سبب هبو بريك ونعني نيفي امن اسلمه جمرت بين تاتن قش برشينا نزان ايش تعدي دشمان يعني قش جموسلي رفيان ملت غير حريني قش نعني سيف عريوان ايش موسلينا يعني الور عمو حجي مثلا تدي انا غير حرين قندي عرباي عرباي هرمت بين تات ام تاتنا يعني تات جبو شي زان كسينات حريق بيأس بلي ناغانا تشكي نسم الخاقب والنكرنا خاقب والنكر أزد بيم أزد تشكي دريد يعني جبرق نكهة بنت حكومة كسي حكومتنا أبد كسي قبول لك يجي الفيدر تدي أسبع شوف مسألة طويلاتي هن شلو هن أبو محمد خلف هن عجاجاتي هن أبو صالح هن حريق أو جد قندن أو قندن برن قندي تاتا شنت حبل في هريمي عمو حجي حفدة قند سيزدنا حفدة يعني ما واكل فيدري وقوسي وتلفيزي ودكوكي ونزان فانا ومقبلي وصلاحي صلاحي بس ايه مازن قرحرين وصلاحي يعني هما بايتختي وانا بايتختي تاتاي اجا فيدر نعني كسي ناقرها بنقام ملتك بلديه باشخاني تشيبو من زانم شي كسي نانا تشتي كوش حكومه هب دخن خدمتنا يعني قيمتنا الفيدر كذا يعني قندقر حرين مجي لنا ريب راستي ازقل لك جارجياتمه يعني او خدمتك حق كدي لنبوي نبوي يعني هي نقبه اوكي قندان حلبكي كان دو دنم سو دنم بلدما يعني شي چار دون بلدما حلبكي دو دما بلدبو باجاروك بو تدي بلدياوي هبو باشخانه هبو لازم خدمت اللي باهت لنا والله خدمت نكر قربا بلي والله خدمت هيك نكرنا بباب دركتنا براي خدستين وحرك دري كسي تعقيبوان ناك الوانجلي ناك بكسر القرشيه وان او كيف اخوانا حكومه جي ذاتم برداي يعني حبكي عمو حجي بلكي از عذرا خود خوازم بلكي مجي حق كربه چونكي تدي پیغمبر علیه السلام دبی هون چوابن هونی ورن اداره کردن یعنی ادبین مشی اگر عدالت حق کربا یکی عادل می شخور بناقاندا و یاوی کا او اتفاقتنا قربان او اتفاقتنا راست بري انها بركي 20 سال شاغا ولو تشكي يعني بجام ملت دبه شحال عزبتك يقدهات سرمياني عزبتكي يقدهات توبلانتي دكن مثلا وري او جيتشو لا ما بكسي امن دبه بله قندي مثلا قندي خلقي قندي ما فقط ساكن قندي ما نورا دوره خال گور جيراني خو خوشتر يعني بربري تبلوي لا تنا البيت بله اما حجي وگو دبراگون عرضه هر کسی تونش خون نفوس پر توپراغا و چند هزارن لگور تخمینه و یعنی تخمینه توپراغی بری قدس تروحاتی 24,000 دولم وی گندای عایدی گند گش ویجا گش فروت ساق سولا فروتون گنده جیران
جيران داغ كي دربي هاتنا هنك شهر كري ايكو 6 دولم 2 دولم 20 دولم كري نعني بلا ابوي كاس نزا اجا ايكو فرجمي ماي 6 حفتين دولم يوي ماي 6 دولم يوي ماي آفيني أويا وبير ميل والله لا القرحرين افيتن دسي مال هنن يكي قوسي الفيدر بير كيفكلي او جيب نيفي داجو ويك يجيب جريش مليبون زعمتم فان سي شهر بيربون او جيب غريبا جغيري وقو دبرام سر شفيلية راقي نعني دبرة قند سي باري قند سرفيا ريا عراقي بلي قو افريا عراقي بسكنه وقند يبران مش ببا بله جغيري قند جوج داي يعني جدر في انسان جبوش خور دبرام يا وانا بر غريب جهاتنا قند بر انها بلكي انها بينسد زيادة سوريا على الفيدرين ايش فيدر جوش كرنا حاجة اسطنبول برتوبون يعني تفواني غريب نفوسا قند بلكي 15000 زيادة شيء هي 15000 غارنتيها اذا ترجي قند بر مزمبي بله عمو حجي عرض مثلا دولما يبشيل فرانا يا دولما عرضانه قسمي ازري عدي مثلا قسمي عرساء ولارك تشلي حياة بينجي دندر قند ايه نعني دورا قند هندير قند او جي شسد مترقرة شل مليارة بينجي حياته وايه درفة دولم ولارك 10 مليار ديازدا وري مرعا قلنا ماي مثلا انا يك جبابي خفقت بيجي شور خاني كي تشيك مرعا حقا معرسة بابي هي مجبورية مرعا تن يعني مرعا مرعا تن البيت مرعا قلنا ماي ايه قلت انا ويهر شهر بكر يا جمتا وري بلي بلي عشيرة قلنا عمو حجي ايه مزن وقو تقريبا 15 عشيرة هي هري يعني ايه پر نفوسان قند كينه ايه پر نفوسان طويلاتن طويلاتي ايه جماعتي باشخانه بلي وآدن ما لا شلو أفانا نفوسي وان برر حريق بينسل شسد لامي وانا وآدن جتجي حبكي كمترن ما لا أبو صالح ما لا رحيمو ما لا بعجاجاتنا تجي برن عصبات برن تكليه وقش بهفر خش على نعني خش تدي او الجندي قش بهفر نعني يعني تدي بربريه هن نيارتي ودجمنا يا وتنا البيدري هو قاستنا تنا تنا هر يقبيش يا اخوي يمكن باشا الحمد لله الضربات ونقش درنجه مهبوته هري والله غير تنا مريم دمريح نكيمي بيست حبسر مازال يعني يك شنو شاياده قندي تفتين كومبلي عادتك باش يعني اي والله حيانا باش دمشي عشان باخذ كريمه بله اما حاجه تدي بري دبلغامت هيج اللي قلنا هن او اودي قنداها بون ملتي فارات لا الفيدر تنا لفير هر عشيلك تديش برقند مزنا حرك اغا مع اخوي اغا مع اخوي اري والله جي عادتي بري چمانت قندي ايه بري دشون جم مختار جم هنك اختيار هيئتي هبو نظام او يا شو حريق جم تلفزيون اخوا والقند المال اخوا والاود اخوي ولو ناس جارنا هر حبكي سعبات كله يعني تشتقنا مع جوان عادتي بري لا او رومات او وشيمات او باشي وبراتي لا شو والله يك جينا مع جوان والله وشو إذا حتى أنا هذا قديش أنا في وقت كريم اف نسلي وكوا مثلا تدي انا امام نسلينو بلكي او عادة وكوا ما نديتن سبراوتي يعني خش انا حياتا انا يا ابني والله انها تديد بها قلت لك هي دنيا خوش بوي وعمر شو انها اجبري خوشت انا رحتي هي مثلا قد بري تعب تربو وتاتي جوتي قانترها ونظام شي او يا زور انا تركتها ونجي جاش تنجود عمو حاج هي من جوت كرح يعني نور جوتي خذي اي غاتا كير عمو حاج زور بو وانا البيدر امان شارمال اجو بيخوا جبافكي وحش خضر وبابي شمس جمال كم شارمال البيدريني وتجي تورني ما بربون البيدر يمون شو قاس انه فسام مالا سعدي يعني مالا علي برو
والله دقندي نفساوة والله هي بلكي شي حفتي انسان هي بلي والويران شعر او مرفي يا اوجي بربون والله اوجي بون بين شش مال هنك الزميرين هنك الاسطنبولي هنك الزميت هنك الويران شاري ضغط مش بيو حريك ناني ويل كده دردك دوناني اخوات بلي جناب مالا سعدي تو شيخ مالا سياستشي لا والله درويش جنبو چنبونه جنبو والله ام قفا بوشن از حشي چما وي إمام انك بدنا الكوكل ناخذ الخندي. بريك مالا با يك سياستشي با امام مكتب من خندي حياة من دبلوما خجستندي والله بري مكاريب وخب بكرانا أزمامور بلا شبه يعني من الخوص تدي قيمتي بري مامور جيت النبو تنبو ومع النبو والله دارم شغل الأدنى انك يقولوا تجي جوكور أم يتبك الرسمي مع يعني قيمة النبو بري قيمة بري يعني بلغامة حتى ماموريات حبكي عيب ده هاديتن يعني ام جاشتن ملت تدي قيمتسز بو عيب دي ندبو مامور اجاتو نسلي وينوجي ونددون خندن هلا ايوه ونخن اي والله زارو كما افايلاو كما يكي خوجي الليسا اورتماني باش مدير يجي انا بشغله ياك شفير حريك خدمه اخوان دبال العنقره ونورسا دخوينه عادن جدا دخوينن ليسا اشتاز بعد مقصد خندوان هبن باشي اي والله تدي اسباق ليما حبيت اداره مشيت ما هي 2 مليار سنين الحمد لله وادارات بلي ولا وبدي الشغل الحمد لله هون دندر جند عمو حجي جندي تف بهفدور بعربي تشتغلن هذه مش عربي بكردي ناشتغل قلنا مشهورين بالكردي بس كرديات خوشي شو واجه والله استبلها بدك نا عمو حجي جو خوشي عمو حج خضر جي يا عمو حجي قرياي قيزافي كردايو او قرياي فقط نشتغل يمس نقري ام نقري نا كرديات جي خوشو او جي خوشي يعني خوزي ما جيب قاسي بكردي زانبن ما جي قاسي بعربي زاني ما باش بو اوانتاج بو قرشي الحمد لله الحمد لله قرشي قرآن دبي هر زمانك آياتك يعني كردي جي وعربي جي وتركي جي وزماني دي جي هر لسانك بلسانك آياتك خدت الله يم عمو حجي الحمد لله بس القرآن دخلنا من بلدك ما الحال الحمد لله الحمد لله بلي إن حفظ سالي بو نوزد سالي بابي مختار بو شو رحمات تاخذ ما أخذ الليل وهم فقير بو أم دو شغلي أم دو شون سوري وأم دو قرنا قد حيانا الحمد لله بلي يعني حقيقة دبرابر زور بو طبيعي زور بو اشبر بو بلي عمو حجي اف جندي در دوراوه كيانن يعني جيراني و مثلا قوسي مزقوري قوسي وجعربن او جعربن مزقوري كرمانجن وكيد وزيتوني كرمانجن زيتونه او جكم قصر جراني يقول لي يجيش كرمانجن فقط هي بيدري ايش قوسي بده قوس دكوك بس قصري شقلاني انا قش تاتن حياه الفيز وسلاخي ولو بلي وما لا لجو بلي او تجي تفاحيه ورده او راس تكليو بقول من دي جيراني ورجي خوشن يعني علاقه وشنو هاتن كسي قارش بيشنا بلي عمو حجي اب مالا سعدي كم سوى ديوان قش يعني عطاء جانن ياو كدي سوى ديوان قش عطاء جمال قلوبنا فقد ايران شاري سؤال ديوان قلوبنا مثلا حجي ترك سعيد ترك ما بالترك ولا سؤال يقاكرن ترك وانكر ترك بلي عمو حجي ريسبيه و مالا سعدي عمو حجي هونن يعني هون هردون ريسبيه مالباتي مثلا انا يك ام بيجن soruna kuy mala saadi çevuye holkeye bigir ve orcam ki والله هنك
جوامير هلبت انسان خرجورا نه نه یعنی ای ریسپیه و ای پیشکشتیه دکی ایما. همو حجی محجي يا او پشترهون يعني او نه حاضر به فرقه متن حلو بله انشار حبن وجام السبي حياء بارم جام حبن بله. انا o davi jeyi şu hamı hacı o davi jeyi onların ما قش انا حرق وداوي نار جم كس her yek o davan hayır ama hacı hun kerem ki tişki hun beje nayi mikrofona ve hayit kaviyamet av yehi وكيد تشكي هون دحقي عادتي بريد ايغون عادت ايرو بري تشتر بله هناك جيت بني بري باش بو ايه فقريب وخوجه فقريب تشاوا مثلا ما حجي تنبو ها انا اني قدمت خار اغابو اه ايه قارس مخواري ويجهجي خوارون ايه جا خدي وقت غلا ونجاشتني صلاة غالي لا قم جاجم اما حجي نجاشتي صلاة غالي بله اجي مستر ما شمست اساس دوغم انا 42 دوغم دي اه 40 دوغم اجاب انا بكملكه 45 دوغم دي بله تدي بريقود بلا حبيكي ما زنبه اميوينا ياز مش بك بلزون عسكريه أري. ترسا عسكريه ولا بتشك داري چند سال bu askeri ve çend sal kiriyor? هم دسال Düsa ama hacı de eberi o sekirin. سيف شارجي كر Charge kirin henaka. Au dönema cumhuriyet bu. 1963 بس عسكر بو حكومه عسكريه جمتون يمني 4 سال كر بله. Arı ama hacı o bahsa adeti berit kir. İcavgo ana hoştirin. انا خشترم قام كشافني خود Ne oraya? الله ام مش ديلا انا جام بنير دخل Arı. قارس ذات قارس هي نا يخارنا بي قارس يجيك Bele. Ana çetkin ne inan? نا يخار Eberi inan çetkin. يجيك بو بري Çavan inanu في بهور hur bu. Au txum nama. لا Bele. Eva arde o çıkasa ama hacı gün. ايه مثل سدول مهن Maşallah zengine gün de ama hacı ağa gün. لا يبرم سدول مهن حكومة دائما Ev sesi taksimat ejwar maya ve pişirkiri. اما كري Zudeyi ve kiri. والله ماشي حرق الزبريقة حرق سد بيجيب مفروض مش بالترا وقميون اشوف قميون يشيلوا تقوى وعرج يشوف Zud ve frod ama hacı. ايه والله نزلوا دي سال شست حب سال شفيري ما تنبو ايكو ما قميون بيردشان ديا تردشان دخو تشكي تنما ما افران مش بوشو بله. عرج يشونو ماكينة يشو Bele. ما دبجي قريان ام ددن قارس جوار ري Boğaziye civayi. بري دقو يزدا قرميج مرة او جنمات دنما Çima ama hacı. Ev bis cinadın var. او في جنمات دنما قارس قومبلي جير ري Ne çinin çetiri jvarı. نامي بيجينن وي او اذا جود دي ها. بله. راحتي قرنب جدي علاج بابيجي وبيشاري بيجيني بيار السلام عليكم ني بما ني بيبي Hel şuna uye mesrafa gündüzün hımber mesrafa. ني بما ام تشتكناد نا او نا قارس دما وشيء قرنم جام درن قمير اخذ ني بما ني بيبي امتين ما لا بله. بيشارجي حتى مناد Bele. Baş jvar varı. تشيتر Çetiri. او جوار باشا Juan ji başı. Hasab mesab ji yani şu لا لا حسابتنا تنا، روجا بيشاري مدرن ناني وان دبن ام ناني خد خون وني بي ختين مالبتي Bele. Evi ver. ما فر تدابي دبحر بحرك Du parçı av dedi. او دبحر او دستين بحرك جمر Parek jvarı. ويفر امش خرجتين Bele. Çavayı vermavi ama hacı ardevayi. يسال دو ساعتنا والله Bele. دسود ايش بدو زاتن نعمتك Beş ne var? Ne abi? Abi baş dedi şu an. دم دوري مهن دتركتوري مهن Bele. Hun motor avdın ne elektriki. Ne bir ceryanı hun avdın. تركتور بوشان Ha bele. ما ابي Gündeva girharin avantajı kuy hem bariyi ve hem jî çiyayı yani neziki çiyayı jî. Edbem hava jî hoş yani ligor باش ديما بر باش خش
وغددي قودي توتنا دشمني توتنا الحمد لله بترخش دربات بعتانا جنابي وغدي كريم بله حبكي اتكيان نسلي كم جهي يعني ابتدي يا شودي الدنيا خلينا يعني بختوان وجدانوان طبي هنا كان والله خدي سوزن طبي خدي سوزي خنا بله جند هونجي شافدو ناس كنت دي جند كي مزنه والله قسمي جيلي ما ولو كان بناس دكن فقط قسمي انا خورت يكونوا دركتنا مكسكي والناس هناك فربونه خورت خوب هافدو ناس كن حقا هافدو ناس دكن ايه هافدو دي بناس دكن بله هري وقتا يعني دو وقتا هون خورت بون جوار مزن بو جند يعني يا بشتروار جيني دهاتيني كنت إيرو ده فازا 20 سال مزن 20 سال زيادة مزن مش كالبيت أنا كالبيتنا ما زيادة بلكي سبا خاني ما يمكلبيش بله أنا دقات سيقات شارقات بله مش رياء عراقي بله يعني رياء عراقي دبرك باش جبو جند يا باشا مقدوريتي وجه هن طبي رياء عراقي عمو حجي هدي امتن داويا برنامج تشكي هم بيجن ج تماشاوان ار علم دنارن علم گهدار دکن تشكي مساجكم بيجن اي والله ما سام دبيم اشتي بيجم خدي تعالى مسألة فاكي بد نام ملا بخشي بس درباز ابجي نعمة تاخدي بله اي والله ان شاء الله ام جه فيدارن خدي تعالى خشي وحزوري ان شاء الله يعني هم بين بلغامه وهم دولتامه وهم دنيا قش هري والدنيا قش والله خصوصي علماء اسلامي وعمومي جي دنيا قش خشي وحزور ان شاء الله وافين وكفي وري والله اختار خدش قشة شتر بله بله اما حجي هون تشكي جبيجن ام هديه ديتن داويا بروراما خو تشكي جون ج الما تماشت جبيجن هم تبيجم سلام الوان دكن خدي تعالى باشاجي كيم نك امين وتاتنا تجي ام برتشكر خدي جورازي اجي متشكر مجبو ودريه خو فكر دريه مالا خو لا دريه من دريه خدي جورازي نعتن بمالا سلام خدي جورازي هر هبن خدي جورازي به براستي قرحرين گندکی میجی حزکن یعنی هم گندکی دیندار چون که دینداریاوی جدور وقت بری داخلی گند بوی او مناره بلند بن حفت جامعه هنا واتفاق هينها درباش دبي والله اتفاقي گند باش فقجي هنه فقجي نا فقطنا والله جبري تنيا والله بري هبو انا شما سيداي خربوج قش دردي علمات عالم خديراك عالم قو بركك بو فقجي يعني حيفا قندك يوقر حريم بفقبه اي سوجي ملا قو وري وعظ بك زيدنا في ملا بيجي هوري امي بكن امام خاجه قران قرسي بيجيكل ورو تشتنا جماله معني نا وغاز بله يعني سوج نه ملاتنه يز و بيجم سوج ويجي حبكي مثلا هونجي خبدن بعد تجي تشا وعظ دبت دلي مروح حبكي مقصد هونجي حبكي خبدن بعد حيفا قندك وق قرحرين مثلا لازم انا سيشار قران قرسيتي هوا ما شاء الله حفظ جامي دباجاره كده خوا جامي تن يك جلي دبر فقهنا بمانا لگنده در دورا والتواهی صلاح هی لگولیه هبو دمکه دکوک وای شکرن ایجاد بیم افکاری خیر لازمنك پیشیوانتیه بکن مثلا تو بعد وقت عمریوان پیش و پیشیوانتیه بکن بهمه لگنده خو قرآن قرسی شکن همه حجره شکن نه القبالة شاكر نوحي ستحب خديدك مثلا القبالة قالك فقهنا ما شاء الله وتدي جي أهل علمي لي بخير وبركة ويجي بره يعني بيغمبر عليه السلام دبي ملائكة دبي باسكي خوجوان داتي نج أهل علمي ره إجا حيفا قندك يوقر حرين براستي جي أهل علمي تيد خندن ناكن مثلا جدور فتوتي أو منارة وخشن يعني حفت حب منارة شش حفت حب منارة نشانه دینداریا گنده دینداریا اهلی گنده
İnşallah. بريفين نخشية جماعات هبو تجدبون جامي Allah cami tecavül ve der tıkı tıkı. آه İcaba tişti abne hoşi şey bu habbeki kim bu ne vakbeli. Bazar Yani- tevir, roja bazar tevir. بازار جيتي قلنا نوري Ha te alcema. Aksar veri. روجا إينتي أمردين تي يعني أرتوخي Hazar millet. Kuş gün doğrama gün güçte pazarı. تيم بازار Karabalık şeydi. Dünya karadı. Roja ineti. والله باش يعني عادتك باش بس وقت ما قوا قرآن قرسي وفقه جهبن Vallahi bu haber وهي bir خوش rahmet takhudika. بلي Vera yardım kimden tazi Kur'an kursu çekin kasnat. مالي تعزية هن إيشوني Ya var ya hani tanışta cami. تنشتا جان ما كان حبن عمو حجي تعزي تعزي har usbet ki تعزي وانا. هر أزب كان تعزي مالي تعزية هن تقولي والله انا بلكي Mardi bin hoca. في شش حبل بلكي حج حبلش بلي Haç camini haf min narayı. بلي حج جامي عزيز باشقه هنا بلي Haç camiye cimilki hoca eme çar birayı. بلي ما شاء الله مال بطاوة شكر في جامي لا Saya والله hoca Müslüman. يعني هو بيشيفانتي يعني كده من تعزيزي شكر تنشتاوي خذي خيره قبول بك جانا قبات مش بتعزي كما قلت نوير بتعزي راس حكومت قبلنا مالا انمزن جامعان مزن سرية دبم وادقاتي خوش جو جامي جامع ملا اسماعيل دبيجن Hoca upirek çekin. كي بو عمو حجاج شكر دربو مسألة بيست بو بس دفوان ببيز Bajari bu bajari bu cennet. والله İstanbul'u hoca de bir nizam. يعني Tabi gündici Ali Kırın yalnız hoca o bu sebep. Av kasım. يعني اول تقول المانيا ابو شاوش بيدر در باس بو يك قو والله خالتي من نزانم شي خير كشور دقرب بو تشيك ورا ابوي göstermiş bu ab cami اجل çekim هاد بيد تدي قيد دفج امقليب وج المانيا ناب خاب نزانم شاو ايش هاتب ودرس بيكرو ديدو تشيبو خذي خيره قبول بك يعني يقول جالي ويك براسيجي جامعة خوشي يعني Ayağımın naravi çekin. بله من عراوي جو خوشي بنويج تاس Gündici Ali Kırın بلويجي تعزيز o bu sebep. بله بله تماشاوان هجا ایروژی ام لپارێزگا مردین لناوچەیە ئارتوقیل گوندێ گر حەڕین بناوێ خۆی تورکی ژێر دەبێژن ئۆرتاکۆی ئەم ماڵا سادی یعنی قەبیلا سادی ماڵا عەلی برۆ دەریێ خۆشمەرڤەکردن عەلی ئیبراهیم دەریێ خۆشمەرڤەکردن عەمۆ خدر ئۆزجان و پسمامیوی عەمۆ حەج عەزیز ئەتا ئۆزجان میوانه ما بون د برنامه د در حق قبیله خو او در حق گوند گلک تشت مر بوار لهف بار کردن براسی صحبت خوش بو هر بار بو دسته ما صحبت آن نبو لیبلی جبرگو دما جبو برنامه ما هاتی وقت آندن هدی بداوی دبه میجی برنامه خو بداوی بکن گونده گر حرین براستی جیش گونده نافچه ارتوقیه هری مزنن ایرو ام جهاتن وی گوندی انشالله که لیکه امی در حقی گونده هناك آگاهی دیجی بدنوا نها برنامه ما برگو دمام قدیال بر امی بداوی بکن حتی ویگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته